Ada gimana tan mau curhat ke burun? Ke masjid jadi takut ada semua di nila sholat. Oke. Mireng deh. Cetat sajid, salah alim kicik soban. Jadi anak bini ngaramah ngaramah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله Padang coklat bundi lecak padang coklat kelum kira sini untung tak ning kedol iku kepangon cok Dur. Mai siapa yang ada Pak Dokter nih? Siapa sih ngomong? Ya kaki dur sing imam itu kan kaki takmir masjid dina ki tukang sapu kaki Makai lengkau takmir, jangan kaki situ waan. ya mau kengko situ wadur bu patut muntah kelap hidung ria orang hari ya Iya kan sal pandai ya. Lara kalau biasa kera. Lawi salam bina kan takwa sarong mana bacaan halpa kaki Yo, lumayan lah. kaki Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Tamoy. Oh, Tamoy. Toju, benteng lebih abajang. oh kaki maju sana bu jangan apa aja Loh, kan ngulok salam udah sunnah. Ajawab salam wajib. ya pakai wajib bu mau tepang apa aja aku sebentar lo ulang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Allah. Dur, akan kamu ini kenal? Oh, dur.
Berian kenal pot ya. Coba tio, uta bau ngarsa ngerajaku. Wajib positif kentok gitu. Kang Ustad dalam bajang ya menahan kentok makro jadi nabi koi kentok aki malelok jadi penyakit Bon. Yang bener apa nih ya? Maja Ramina. Di sini Pak Ustaz. Di dulu tetap bajang berdamu yang salam. Di imam jawab. Menjawab gue kan getal. Bener dong. Lah cepon sampean ada jawab salam wajib kan. Ya maksud wajib bro. Mung bade luar sholat, mung bade lum sholat kaki betal wajib. Di bakun betal kan tak? Oke. Cara nih cuma ada nih kau. Bila beda orang ngolok salam di dalam bajang, sambian cuma apa orang isyaroh beni pas ngolok salam seperti kan. Contoh apa isyaroh dan apa? Mengareng takbiran atau mengareng bacaan sejelas seperti itu. Loh, ini kan lestari Ustaz. Terus iulang kole. Tepana sujud akan to. Ini kesana punten Ustaz. Bener. Lah cepon sampean akan kanto ilang bajang nih ke makro kan. Jadi bi kuliah kanto aki ada lo jadi penyakit. Coba nih kiai seperti itu. Bener. Orang yang nahan kentong di dalam bajang ria makro. Oleh aneka ganggu dah khusus musolli. Tapi mun posisinya sampean nikah sebagai yang memoreng banyak, langkong saya tahan. Malah tak tertiki suruh orang selain. Jadi nikah bani teti betul aja. Angka nama apa aja ngang sebelum menikah kau tu pemari kapi. Mun kayak tabu lagi apa aja. Paham.